کسی که کداوی دا آمده کرنا ویلی کلینه دا چی بویا سیامند حاجویا سیامند حاجو سروک شپیل آزادی کردستانی و اندام ریوبر ناوندا اوروپیا لیکولینین کردیه جبرلین الگلمنش آلمانیا که سیامند بخیراتی دم باش که دست خوش براستی من چکر ما یعنی بهفره ما هم نوروکاوی لیکولینه در خش برکو لیکولین گلکی دریجو گلکی فره بو دست خوش مالا و آوا من دست به که حس کر بزنم صدمین کوچ بربونا خلقه و بجیکرنا عرب و ترکمنان لنافچه کردان چیه که سیامند يقعد البخيل مد لكليني دانية زمان هر هريمك جدابونا كايا يعني أمي بيجن عفرين وسري كانية قالك جارهاتي زمان سببها أساسي أف جروبي جكدار ريكبريا سوريا هاتنا هريمي سببك أساسي بو خلقو چت بربوا أمزانن تالان كرن روان ناخلكي دستانين سر ملك ومالي أهل عفريني سببك أساسي بو خلق كوچبر بون ومزانين دسبيك صلاة هزارو اجدها وقتا هيزي ترك بوا جروبي جكدار درباس بون عفرين بيجا فالا هجمارك وگرا بس هجمارك گلکی هندك وگرا بهتیواناکی نکاری بون وگرن جبر و گروپی جکدار اف عفرین و سری کانی تشتي بالكيش ام گلکی بحث عفرینیت کن راستش بر راستی گهردنا ديموغرافية هري مظن العفريني وسري كانيه وسري كانيه هي روش زحمتره وقهرتنا ديموغرافي هي مصدر عفريني الفيديش صدي بيجا زي ترينوتي كردي سريكاني دركتنا جدرفا ونفقرانا كيما عفرين هجمارك تفقري قالك امسر تاخذن سر عفريني وسريكاني بس تشتي بالكيش ایرو راپوراوا دسپیکی من گهدار کر یکی ریوبریا پیدی دبیجی ترک سببن گواب گهرتنا ديموغرافي چه بس العفرینی صدی صدراسته بس وین بپرسن و ریوبری خو بپرسی چما گهرتنا ديموغرافي العمودي چه به تربسبیه چه به لقامشلو عني زمانها وكميناك جزيره قامشلو الحسيتشا الظاهري ما يد بن كنترولاري ببري كيما يصدي تشل حتى بينجه خلق دركتنا هرمي خو دركتنا چونه جدروي سوري وغهرتنا كديموغرافي فيديجي چه يعني هرمي كردي بيجا هرمك نما قد بيجي هجمارا بهتر كردن سبب چیه کاکسی آمد مثلا منطقين كو ترك لي حكم دكن يانجي چکدار لينا باشه تبحث كر سبب هنا ليه المنطقين كردي نافچين هرمين كردي سبب کوچ بربوني چیه لقور ليكوليناوا اوجي هريمي ويعني باجار حتى باجار جداية وكميناك امي بيجن عمودي شرشي نبوة داعش نزيكي عمودي نبوة بس عمودي كيما يصدي تشل ونه باجار خلق دركتي وقندي در دوراوي جي وصا ما هجمارك خلقي برسي سبب چنا دركتنا وناكي يه معنى دبيجن قالك سبب يكجي مثلا جیروکا عمودی امزانین او بیارا سال 2013 بو 6 خورد دخو پیشندانی ده هات نکشتن هجمارك مزن خلقی وی وقتی بازا سبب هادی لشکریان چاریک و گلک خورتی عمودی و یه در دوراوی درکتن گو ندخواستن هرن لشکریا پیدی روان نازاروکا روش نینا گو بحث ناکن رودا و گو زاروک ناین رواندن جالی هیزی نزیکی پیدی و نزیکی به اداره یا سبب کدی گوهرتنا چه بیشن یا نهجي مدرسي نهجي مدرسة بابك ديب وعائلة وزاروكي خورا بازا هو اعتراف قلنا زاروكي واتي هجمارك مظنش خلكي يجبو يقولوا بازا وسببات هاليجي وفاصالي تالي او ترسبو ترك بجروبي عرب جروبي جكدار درباسي ظاهري ما جيبن امزانن هر سريج خاسي هجوم درونان ترك هجومي ظاهري مي ندبن كنترولا وعدتكن اف سبب اف هر چار بين سببين اساسيين جو خلق درس كويج هرمي بن كنترولا بي اف گوهرتنا دموگرافی كنت بحث کرد لیکولینا خود جو بحث کریه
اف دم دريجه كاك سيامند يانجي دمك ديار كريجي روي هبه وی بردوام بید به هرگنده دوی تفگرا سیاسی کردی بفکره و بری هر کسی دوی انجمنان اجتماعیش بوی عفرینی و سریکانی بپرسه ما راست وی سیاستات که بریک برگه عربی را هکا بخوازه گوهرتنه که بکی گوهرتنه دموگرافی بکی دوی راستی سیاستا خو بگهره و جناب ائتلاف ده موقفه که وی قوین هبه حتی انها نینش علی انجمنان اجتماعی و علی دی بر ریو برید وی سیاستا خو بگهریش بر بهوری آمده سینور ایرو و بن یک کردستان سوری و هریمات بن کنترل پیدی دجی نامین و بردوام امزانم روز نینا گو خلق در نکویش کردستان سوری و منطقه هریمات بن کنترل پیدی دا جالی دی و دوی ام بفكرين شاوا افكسيش درفا يل اوروبا از بهور ناكم كشوا بكاري يعني هجمارك قلكي بتوج بيغي باس هجمارك مظن كردي سوري كرسانا عراقي كمبادا دجين تركي هنا لبناني هنا دوي ام كاربن براستي عرديكي تشيتن جو افكسي هافغر دوي و اف دوي ريفبريا خوسر سياستا خو بوخاري از نبي نمت سياست هيا يا ريفبري جو به لي خلق وغري برافاجي ويناك يعني روبرو زحمتياش خلق يرد كي علي سياسي و علي اقتصادي و جو خلق دهلي بالا بي و براستي يعني تفكر سياسي كردي وصا بردوام بي هريمك وينبي جو هجمارا مظن كرد بي وباوريام دا كرسانا سوري ناميني وصا بردوام بيش برقو ملطيتا نبي تجبوي كيتي سياستي بكي مالت آوا گلک سپاس سیامند حاجو سروک شپیل آزادی کردستانی جو برلین الگلم بوی دست خوش